Kwaba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati sitathula qathatha e-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Ake sibuke lethamba embili lomuhla. Duduzile Zuma Sambudla sawuxolisile ebholini baleli qembu ngetiphimiselo latende ezidlangalaleni ngamabhalane jikelele we-MK Party. Tinhlangano tetepolitiki lomuhla betinetinkhulumo mbikiswano ngenkulumo yebunjalo belive. Duduzile Zuma Sambudla sawuxolisile ebholini baleli qembu ngetiphimiselo latende ezidlangalaleni ngamabhalane jikelele we-MK Party Floyd Shivambu ku-X itolo ebusuku. Noma axolisile Zuma Sambudla ke phala umave exolisa akawacondzisi ingco ku Floyd Shivambu lekunguye lotsintsekayo kulamagama lalumelako labhalwe ngayo kulenkundla yokuxhumana. Zuma Sambudla uthi nembono yakhe lengeke aphikiswa ngayo lokufaka ekhathi kukhathatheka ngetinkinga tangekhansi ecenjini. Uphinze uthi unemicondvo lanayo ngekuthi tintfo kufanele tisetshenziswe njani kule nhlangano ikakhulu kati nakuta kumabhalane jikelele wayo. Shivambu kasengaphawuli kuloludzaba. Tinkinga temandla ecenjini le-MK tiya ngekwanza. Emalangeni lengcile, emalunga ephalamende latsite, amangalele leli qembu ngekwakhulula etikhundleni lebekatibambe ephalamende. Itolo ke nango ke Dudu Zuma Sambudla asahlasela amabhalane jikelele waleli qembu Floyd Shivambu etinkundleni tekuxhumana. Kubuka ke kabandi lesimo moyeni sina njengalwati bheki Mngomezulu. Asikubingelele sikwemukele etindzabeni teswati solwati. Asibingelele sisiRebecca, sibingelele koza kwenu bese sibingelela nakubalaleli. Asiqale ke sibuke ukuthi indlela lende ngayo Dudu iyemukeleka yini vele kute politiki akulandzelwa yini indlela letifanele uma kunekungavani. Ngaleko kunanaza dadewethu into obengafanele yenzeke leyo. Ikakhulukazi ngoba siyazi ukuthi uDuduzile Zuma Sambudla umholi ngokwakhe futhi uyilunga lePhalamende elimele iqembu MK Party. Bese kuthi uFloyd Shivambu unobhala jikelele weqembu okuyisikhundla esibaleke kakhulu ngoba uyena oyinjini yeqembu. Uma ubheka ke lezo zinto zombili bese ubheka futhi ukuthi onke amaqembu ezombusazwe ayilungiselela ukhetho la ngo2024 asusola ngo2026 kubaleke kakhulu ke ukuthi kube khona ubunye eqenjini ngoba uma ngabe kuzoba khona ukuhwebhana ngendlela okwenzeka ngayo kuzosho ukuthi labo bayizimbangi zabo bazothola ithuba lokuthi bangene okuyinto ongafanele yenzeke. So ke lilonke nje dadewethu ngasho ngithi bengafanele kwenzeke lokho kwenzekile. Kusitshelani ngebuhlakani nekukhula ngekwemqondo kwakhe lokho solwadi? Into ofanele yenzeke dadewethu uma ngabe uzimbandakanya nezombusazwe kufanele ukuthi okokuqala nje wenze isiqiniseko sokuthi uyayazi into ongena kuyona. Okusho ukuthi uma ngabe khona izinto ongenalo ulwazi olwanele kuzona kuyadingeka ukuthi uthole ulwazi kulabo abazi kangcono ukwenzela ukuthi inqumo ezithathayo kungabi inqumo ezogcina zikufaka inkingeni. Ngoba uma uzokwenza izinto ngokuthi ugajwa injabulo noma ugajwa intukuthelo lokho kokubili kunesikhathi esifushane. Uma sekuphela injabulo noma sekuphela intukuthelo usala uzisola ngezinto ozishilo noma ngezinto ozenzile. So ke ngiyacabanga ukuthi naye uDuduzile uzothuma ngabe sebheka emuva ayibuza umbuzo oqala ukuthi besikhona isidingo sokuthi ngenze lokho engikwenzile. Impendulo azoyithola lapho ke iyona ezomtshela ukuthi uya kanjani phambili. Okwesibili kube ukuthi lokho engikushilo kulibekaphi iqembu engingcenye yalo oyiqembu leMK Party. Impendulo azoyithola izona ezomtshela ukuthi uya kanjani phambili. Okugcina kube ukuthi kusibekaphi ke isithunzi sika baba wami okuyena osungulele iqembu engalisungulela umndeni kodwa elisungulela abantu baseNingizimu Afrika. Lezo impendulo lezo izona ezosho ukuthi uvuthwe kangakanani kwezepolitiki, amaphutha akhe wabona kanjani bese kumnikeza indlela yaphambili. Njengobe tanza tingcinamba taleli qembu nje litake litinde lona kanti futhi ke lona likhetho labo masipala lutaliphumelela yini leli qembu? Ngasekutheni uzinzo luzoba khona yini kuzoncika ekutheni ubuholi beqembu inkinga ukuhlangabezana nazo buzisingatha kanjani. Ngoba awukwazi dadewethu ukuthi ungaba umholi ngesikhathi izinto zihamba kahle. Umholi wangempela umbona ngazi izikhathi ezinzima. Yilapho kufika ubone khona ukuthi umholi wangempela lo. Sizokhumbula ngo1993 ngesikhathi kubulawa uChris Hani ukuba uMandela akakhombisanga ubuholi izwe lalizoba umlotha.
izona izibonelo ke singayibeka lezo ukuthi MK Party into okufanele ibhekisise ukuthi njengoba isabhekene nezingqinamba isazakha njengeqembu elisha kufanele uma kuba khona inkinga ezivelayo kube nabantu abanobuhlakani abazokwazi ukuthatha iqembu balise phambili bakwazi ukuthi babone lapho kuneyinkinga khona zisheshe zilungiseke zingakaphumi kakhulu esandleni. Ngiyacabanga ukuthi ke isinqumo nje lesithathwe umholi weqembu ukuthi uma ngabe kwenzeka into kanje bese ekhipha umyalelo ukuthi uDuduzile Zuma Sambudla makaxolise ukwenzela Asixolise ngaloko ke mbukeli besikhuluma ke na Solwadi Bheki Mngomezulu sibuka ke inzaba ya Dudu Zuma Sambudla njengoba ke itolo angene ngilihlamba lenkulu athuka loyo ke longumabhalane jikelele welicembu le MK Floyd Jivambo kanti ke licembu limcelile loyi waSambudla ukuthi akaxolise kuloyi wekunene kuchubekela ke embili ngetindzaba tinhlangano tete politiki lomuhla betinezinkulumo mbikiswano ngenkulumo yebunjalo belive lethulwe ngumengameli Cyril Ramaphosa evikini lelengcili ludzaba ke lolusolo lungundzaba mlonyeni lwase DRC alukasalili ngaphandle Soswebhu we-ANC Mdumiseni Ntuli uqale imkhulumbikiswano ngekubonga umengameli Cyril Ramaphosa ngokwethula imkhulumo lenebuhlakani. Our country is immensely proud of the heroic contribution our current and late members of the South African National Defence Force have displayed over the past 3 decades. Umholi we-MK ePhalamende Dr. John Hlophe uthi mengameli Cyril Ramaphosa uphiye kwenta tethembiso kusukela angumengameli kanzi futhi angeke agcine atifezile. Uthi lona beyangumengameli Jacob Zuma wenda kahle kakhulu ngesikhathi asengumengameli wakuleli. President Zuma's 9 years as head of state and president of our country was not just 9 wasted years, but was 9 years of progress defined by increasing life expectancy, access to education, and massive infrastructural programs. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi leli lisenkingeni njengoba liyakhula kanzi umnotho awukhuli. The Democratic Alliance entered the government of national unity for 2 reasons. First, to prevent the MK from getting their hands back on the levers of power, where they'd be able to loot another 4.9 trillion rand. Umholi we-EFF Julius Malema uthi leli level senkingeni njengoba nemnotho awukhuli kude netindlela tekukhulisa ngaphansi kwa Ramaphosa. Uthi leli level yahlaselwa ngenxa lokuphasiswa kwalomthetho wekubuyisela kwemihlaba kubanikati bawo bemdzabo nalokuthi leli limene lePalestine. The United States of America has bullied nations before and imposed senseless and arbitrary sanctions and threatened wars. But we are a different generation. We are a generation of economic freedom fighters and will not be bullied, Mr. President. Kusenjalo umholi we-IFP vele Nkosini Hlabisa uthi umasipala kumele basebenzele. Likomiti lePhalamende lelibuke kusetshenziswa kwetimali tesive lithi kunesidingo sekuthi kube nemithetho lemele kusebenta ngetinkampani letithinzeka enkohlakalweni nekungalandzeli imigomo lengiyo. Sihlalo welcommittee songezo zibi uthi ke kulokunye kulula kusebenta ngaleti nkampani ngekuthi vele tifakwe emabhukwini alabangasebenzi kahle. Kanti ke kulokunye akubi njalo. Le committee bekanze itsingidza ngestatement setimali seEskom semnyaka timali wa 2023-2024. Skopa silungiselela kukhulumisana neEskom ngesimo sayo setimali kanye netinkampani letithinzeka tukwenkohlakalo natenda ibhizinisi nalenkampani lephehla iphinze iphakele gezi. Systemic implications. For instance, when we were at Eskom, they said ABB, more than just the generator, actually have the electronic signaling and technology that they use to run the power stations and run the control rooms and so on. And if we are asking that they are removed, it paralyzes the operation. How long is that going to take? How much does it cost? What is the implication of doing that and so on? And therefore, what is an acceptable thing to do? Umlaleli uyaxwayiswa ukuthi lo mbiko lolandzelako uyahedla kulabavelako. Linani lebantfu labashone engotini yemgwaqo lenyukele e14.
Engodini ke leyendeke emkhathini kwetekisi kanye nebhaki emgwaqeni R40 eHoedspruit esifundeni iLimpopo. Leti moto tishayisene dabula labantu laba-13 kwalimala labathathu ngeMgcibelo. Munye ke kulabalimele ubese ushonela esibhedlela. Lokhu kuvele emhlanganweni lobanjwe imindeni lelahlekelwe kanye ke nahulumende wesifunda seMpumalanga neseLimpopo. Labasiphohlongo kulabashonile bebagibele imoto lebamikisa emsebentini eHoedspruit basuke Akhonuke eMpumalanga. Kule ngodi ke bekunemfundzi munye loneminyaka leli-14 lobekaya esikolweni. Imindeni lezilile ihlangene igumbini linye lemindeni lilela kulahlekelwa tinintayo leti-14 ngotini lehlatimulisa umtimba. Labanye kulabashonile bashe kakhulu akwateki nekubafanisa ukuthi bobani. Babili laba lwela timpilo tabo esibhedlela. Umfana lochazwe njengelichawe uConnexita labalimele nakafika kule ngodi ube wekucala lofika endzaweni yesigameko. Lokifika la taxi already aseyipfuranzelo nabhaki. Uthi nabefika besevele tisha letimoto betamile kucima umshalo webhaki abeloku amemeta acela losito. Bathi nabamkhipha labanye ababili etaxini bese bathulile. Uthi usachucha nanyalo akekho esimeni lesikahle ngakwencondvo. Ungwani ngakari ndzakala kabhaki. Hulumende wesifundza seLimpopo sewundlulisele tinsambo kuhulumende wesifundza seMpumalanga. Though we are saying we are handing over, there are many things that must be done and we are there to help them. So we are saying we are handing over all the processes because there will be processes of counseling and everything. Litiko letempilo esifundzeni seLimpopo lisebenzisana nalabatsindzekako kute unonophisa inhlolo yelufuto. Today, this morning, they've already collected the specimen and we are here with the families where they would also be taking their DNA samples so that they can be compared to the specimen that were taken, and then we start with the process of the tests. Hulumende wesifundza seMpumalanga ukhulumisana nemindeni ngencubekela phambili. We are requesting the family that we conduct a mass funeral in one place particular is going to be easy for everyone, so that we make sure that we bury our loved one with the dignity they deserve. Kulindzeleke ukuthi iphume ngalwesihlanu imiphumela yenhlolo lufuto. Kuletinye masibiya etitolo. Umholi we-Democratic Alliance John Steenhuisen uthi lokungaboni ngaso linye emkhathini kweMelika naleli ngenxa yoludzaba lwekubuyiselwa kwemhlaba kubanikati bebudzabu kuyakhathata. Asikomukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba umaqedza ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Bashayeli bemaloli iChupMac bafuna bulungiswa basola umnikati wemaloli ngekungasebenzisa kabi. Labashayeli bathi ke baphethe inkulumo lecoshiwe lapho ke umnikati wemaloli avakala asebenzisa igama lelicala ngaK lelingamukeleki kuleli. Bathi kukhishwe bashayeli labange-28 emsebentini kanzi ababhadalwa nakahle. Lengapha inaso sikhwama sekuncephetela tisebenzi kepha ke bagconiselwa netimali emiholweni. MNC emaloli ngesimanga setinkinga letingakasonjululwa lebashayeli babukene nato. Bathi bashayeli balamaloli labanyenti sebasebente iminyaka lengetulu kwalemibili kepha likusasa labo kulomsebenzi bawendako alicaci. Ikampani i-retrenche abasebenzi unfairly ayizange yayisebenzisa i-criteria le-right yoku-retrenche abasebenzi. So izinto ezikhala ngazo, and then the other one umlungu utholakale abiza abasebenzi nge-K-word. So we need an explanation ukuthi kungani abiza abasebenzi nge-K-word. Labashayeli basibafuna bulungiswa. Umnikazi le company uJuwa akawulandeli and akawuhloniphi akanandaba futhi nomthetho semzansi Afrika izinto ezifana nama-labor laws. So sifuna kwenza ubulungiswa kakhulukazi njengoba ekwazi ukuthi umuntu osuka ngaphandle ezosebenza la ekhaya phina azokwazi usibiza amagama anzima kangaka. Cela lokusimana umthetho ungathi ungathatha indzawo yawo uzame lo mlungu umlungisa lapha nalapha ngoba lapha kunebafowethu nje laba retrenchiwe labanye bacoshwa imali kude. Mkhanje nyalo bese sa strike la kwacha amaphoyisa afika sivulisa laba sitawubhadara. I-Motor Transport Workers lekwinyonyane lemele tisebenzi ithi seyindluliselelo ludzaba kubameli. As a trade union, we feel that this is a very serious matter, and we were not even expecting that in our country we still have such people that are making such remarks. So this is a criminal case that needs to be dealt with, and we have instructed our attorneys
to deal with this matter as we speak. Encwadzini levela kubameli lenkampani yatiphika letinsolo ithi lolu dzaba lusenkantolo yetisebenti. Umholi we-Democratic Alliance John Sieneza nothi lokungaboni ngaso linye emkhathini kwemelika naleli ngenxa yeludzaba lwekubuyiselwa kwemhlaba kubanikati bemdzabo kuyakhathatha. Sieneza nothi lokhu kungaba nemthelela lomubi kuleli kubantu bakuleli kanye nemnotfo wakuleli. Lenhlangano beyiye enkantolo lapho ithe khona kukhona tinkinga letikulomthetfo njengoba ke uyingoti kulabo labanembahla yangasese kuleli. Noma kunjalo Sieneza nothi ludzaba lwekuthi kuthathwa umhlaba ngendlovu yangena iluhlata ngako ke kumele lemelika latiswe. Steenhuisen uthi inhlangano ye-Democratic Alliance ibe mdzibi munye nahulumende olubumbano wavelonke ngenhloso yokukhula nekuvula emathuba emsebenzi. Lapho athe khona lokhu kungaba yingoti ngenxa loludzaba lwemelika. Le nhlangano besole ithatha sinyathelo lesicinile ngaloludzaba lwemthetho kubuyisela kwemihlaba kubanikati bemdzabo. I think it is a culmination of a number of years of poor decisions that have been taken at a foreign policy level, but also from a legislative level as well. And this is precisely why I felt there should have been more consultation within the GNU before the President signed the Expropriation Act. Steenhuisen uvalise khatsatea ngelwati lolungasilo lomthetho kubuyisela kwemihlaba kubanikati. There are no mass land grabs taking place in South Africa. There's no expropriation without compensation of large pieces of land in South Africa. Lomholi we-DA uthi lokusele ukuthi lamave lamabili lekungileli nelemelika akhulumisane kude batothola sisombululo ngaloko lokungakahambi kahle khona. I think that it's very important that this government succeeds. I think it's America's interest that our government of national unity succeeds. If the government of national unity fails, then you're going to end up with people in charge in South Africa far more radical and far more anti the US and the Western world than anything that anyone's ever seen before. Steenhuisen uthi kulungisa lenkinga kutawuletha litfuba lekuthi lifake lelive enzaweni lenhle emhlabeni ngaphambi ukuthi leli libambe ingcungcuthela ye-G20. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 18 rand 43 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand 86 cents. Li-euro libita 19 rand 5 cents. Lipula libe ngo-1 rand 32 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $2,899 li-ounce, iplatinum ibita $985 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $76.76 umphongo. Asasi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu lishonile mnakethu. Alishone Rebecca Sibuthe kumbukele kuzoba teswati ku SABC 1 khona ke ekhaya sipheseke ke indzaba lesinake bashayeli bemaloli kunasike sifunda sethu sempumalanga kudolobha eMbombela njengoba ke bakhana kusike umcashi wabo nalike lidolobha leMbombela kule nkampani emaloli wabita ngemagama langamukeleki nakancane njalo nangabe ke bakhuluma indzaba ekunyuselwa luholo ngento kwaloko sawukhuluma sicile kabani ngendzaba ke ebupeva etikolweni takuleli njengoba bakhala ke badala kusike tiyanza tehlakalo tebudlova kotikolwa takuleli vele ningizima Africa 6 to 7 kumsakato lokwala FM kuhlelo letiphuma embiteni akwanze mningane lelisimba lakho Sibonga kakhulu ke kusibu phansi kuligwalagwala FM eMbombela ingakho ke lebe sikuphathele tona lomuhla asihlangane ngalwesine kanti kusasa lelwimi lesindebele likhona ungaphuthelwa deSixhosa kuyo lenkundla uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhla nzambama sikhona simo selitulo ngemva kwetitolo insambama lenhle mbukeli.
ngedela shona ngena nzabatalo kanjalo ngedela shona ngenaso simo selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusehla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ingcenyeke la yesifunza yaKwaZulu Natal njengoba lapha kuyeke la 60% ukhuphukele la esifundeni leSempuma Live ikakhulukazi ngale Limpopo kanti kahle ku 30% ikakhulukazi isifundza lesenkabeni nelive ngalo muhle kanti ke la mathuba emvula lapha ku 60% akhombisa kwehlela ke la esifundeni Eastern Cape ngalo muhle kanti ke asesekhona nangaleke la esifundeni ikakhulukazi la iLimpopo kanti ke mabuka ekhasi nelive ngalo muhle asesekhona la mathuba emvula lapha kuyeke la 30% kanti ke likhombisa kumbunya ngemafi kakhulukazi mawuya ke eNtshona Kapa njengoba likhombisa ke kubalela kuleto tindzawo leto kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service ukhombisa ke kuba nemoya lomatima mobuka kakhulukazi eNtshona Kapa ngolo lomuhle kanti ke nakusasa ke sesekhona ke leso sixwayiso lesivela ke la kuba South African Weather Service njengoba ke ukhombisa ukuthi ngahle ke kucubuka umlilo ngendlela ke kushisa ngakhona kakhulukazi eTfundzeni leTshona Live kanti ke usesekhona nalomoya lokhombisa kuba matima ngolo lomuhle njengoba loya moya loyo ungahle ke ucubule ke umlilo ekakhulukazi etindzawo lethiti kakhulu sifundza ke la eNorthern Cape kanye ke nesifundza ke la Eastern Cape wehlele ke njalo ngala esifundze ke la eEastern Cape ngolo lomuhle kanti ke masibukela amazinga ekushisa la phasi ebusuku banamuhla kusingabe ke emenjani masibuka ke la iBethlehem ahleli lapha kuyeke la 15 nangale ku Pietermaritzburg kanti ke eMbombela ahleli lapha kuyeke la 18 ngalo lomuhle kanti ke mabuka ngale Richards Bay wahleli ku Durban ahleli lapha kuyeke la 22 nobe ke 21 kanti ke mabuka eMthatha lapha ku 15 East London ahleli ku 19 masehla ke eNtshona Kapa mabuka ngale Kapa ngalo lomuhle namhla ebusuku ahleli lapha ku 18 kanti ke eFredendal likhombisa ke kuphola nakhona namhla ebusuku njengoba lapha kuyeke la nobe ke ngaleke ku 18 kanti ke Alexandra Bay ahleli lapha kuyeke la 22 mabobo Uppington nakhona likhombisa ke kuphola ke lamhla ebusuku njengoba lapha kuyeke la 22 bo Vryburg lapha kuyeke la 19 nawubuka ngalo bo Mahikeng boliphalale likhombisa ke kuphola bomsina njengoba lapha kuyeke la 22 kanti ke mawungena esifundeni eGauteng ngale ku Pretoria ku Johannesburg likhombisa ke kuphola ke lamhla ebusuku njengoba lapha kuyeke la 16 mawubuka nzawo lefana no Beckham nobeke ku Bloemfontein lapha kuyeke la 17 ku Raf ngalo lomhle likhombisa kuba kuye lapha ke la nobeke 16 kanti ke kuBokomani ihleli lapha kuyeke la 14 kanti ke la uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa la setule la ngeni la kusasa ngalo lomuhle mabuka nzawo lefana ke la nabo Alexandra Bay shisa likhipha umkhovetsheni kuleto nzawo leto njengoba lapha ku 36 bo Calvina kanti ke Beaufort West ihleli lapha kuyeke la 40 mabobo Uppington likhombisa ke kushisa kuleto nzawo leto ikakhulukazi etfundzeni leTshona Kapa kubo Sutherland lapha ku 34 kanti ke mabuya Riversdale lapha kuyeke la 35 ngalo lomuhle kanti ke George ihleli ku 31 kanti ke mabuya eGqeberha likhombisa ke kufuthumala kuleto nzawo leto njengoba ihleli lapha kuyeke la 28 37 ngaleke Makhanda nangaleke eCredo ngalo lomuhle Komani ihleli lapha kuyeke la 34 kanti ke mawukhuphukela eMahikeng ihleli lapha ku 29 likhombisa ke la kufuthumala kuleto nzawo leto kanti ke nangale ku Parabula ihleli lapha kuyeke la 26 bombombela kubobeke kubo Emelo kubo Johannesburg ngalo lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle